Monsia abogana de shemamba mamunyina ajo. Emma mwakwaba de Ahenkan 93.3 FM so brasun so memu nsamo. Yensa kenne numre yesidi se koso na yede beso mu Kasiebo yi. Ni nyina da frapo ye mantam no emu. Achem aboabo baby ayetie ayekua Frakuma Studios. Ekua Frakuma batampa ni studio na yetia. Ye baba chode srania basa ede ama wo Ghana de shemamba. Ensam no dia wo betie bi ne sa minority force green Ghana no munhwem na we. So ba nhwemu a yetia na dane ketasehye. Na wo ensam fufro emu no enne eyeda ponda wo yidie suo no se ye hwe ne adua nnua se de ya Ghana bebia betu ani ahwe bia hahamu no ana behunte green Ghana day Ghana man panyini na nado dan kwa kufado akasa Alan kwadwo kire matense wono ni botom sika no de ya ne campaign ti mo amose yese ake no wa broskoto na se wa broskoto ayate ayade se okopiamu ewo achim odaye odan kwantam moma emrantie hina wo no se wo nsem bi ka kire Ghana fo pa sansa bandi dwumadie bi aba ewose ye nyina ye hwe na yesom ne yeboa ene ye freaky funky Friday Kasiebo tie kwani jediem na ni jediem wono agra sister agra sa auntie agra so wasi no gopo oba musu gidi ene akua pimpolo so se wono so wayan kona mache dodo aja konya ba kubika no na kwanso ye mienu a kaye pa na wakan sembebre adeshimama yedi munchiremu enam ania funny face children president onso ne yiribia dan wo twi makofa na ni ase no oba no mse wo ya atwa U10 kwofo atwa na da papa wasa babiem se kwofo no munyina yie no okura ensem adeshimama wei ane ensem dofudu apa no ye piano enti nyumakwe adaroma ena wonem so ehye aboa se de bia so bete ensem awoto a ekoso ewo mayimo na Jubilee Hospital ayayasabia mapa adeshimama patam yanum de baby bia obi abutu bia se kobasa ni mpom dodo ne pe wo ma ne ho so a na ho ne wakrosan so ogidie se honom na okwa obenya yasama pa Jubilee Hospital enanyimre yi ensem bebre ne wanwade bebre na wonom ya ye bebo nchirimu nyame ya doma wo Ahenkan FM ye de dwuma so bi ba eye commentary anya de ba na ebre sefatem we de beba besomo na wo so watemu enchiremu ahu intoto so no abusua de achi wo Facebook ni YouTube search Ahenkan 93.3 FM ne capital letters so bo si edam wonmo a ye dwagum na wo so udwagum na ye comment no mani so fe ya bekenkan ade ama comment kro no abetim dia fa SMS 0594841044 0594841044 Ahenkan for what yenka enumre yi ayeme afia ampofowa mene original adwen pa hene kofi mensa adwen papa na papa endi wani mukai afe Ghana rishmama dia kunyan na enefia de kofi ene afia asanso ye yeda afi yendwosem na yemfa nkyeremu no emfa ensomo good engineering, you have the correction and good pharmaceutical. Ahenkan FM kwani mu atene na adishimama ye se ensam no ase ede amawa na eyade se Ghana man panyin na nado dan kwa kufado wa bra ye do man ehye ne nsa afimpino ani du ensumo no waye na adwen so obehwa na waboa se de be ya awiem nsa kiraye no ye betimi aye bibi enso ede afa ho sanse ebra ye hwe ni mu se ewo se awiabo ya nimra ye ho so na nsuo de teta ebra ye hwe ni mu se ewo se ensuo to ye be hwe ni mu ona chese awia grei na ginam so a chese ni nyina no eye hawa ene aba awiase na ne se yo so enam so ema ekoba ne se awiemu ensa kira ne koba ne se dwumadi a wose ye die no eya na akoye bibia ho titru
akuafo pa ene bre enu nti aban yi aye na adwe so obehwe ne aye bibi enso ade afa ho na se koba ne sa so de na wose ye hwe na ewiemu se de ya na ewose enkrofo chemicals na se bi do so ndondo ne ade no ye betimi abo ho ban ye wose ye duadua nua se de be ye no betimi ahwe na bo enuoma ho enso eban na no nti aban yi epa odwumadia bi a wato di se Green Ghana Day na Green Ghana Day no eye bre bi eduru ho no ma na ene ye die hyiamu na fe enua ntima no ye tutu bi na je yakwakoduadua na etimi enso so abo adwumadia yi eye afi MP no ene aduonu baako ena etimi efri ase a ene sem no kasai eye embre atoso emakomako miensa ena chesi ye dua eno eye ene edai na ene dai no wa braja wo bo dwatada wo eye enkrabubuni mantamu University of Ghana no na ne chese enya sem keto atwetwo ne ani trakukudamfo ne kodi ahyiamu a obibia so koye na fam dia se de be anuadua no betimi akonkan na ewonom ana akra na adodan kwa akufu de Ghana mampanyini okopie motumadie no enso ase no akoye ensam dia akra pro ne minimu pa da bebre na diguwo na dia eja fifa yaso atie mu bi nie na adodan kwa akufu de tudwa kire mu se enuadua ne die wono eyade a waka soro aka fom se wono be na fam die bia hwe se dwumadie no betimi atintim enu ti na ban yi dwom betimi aye bia wono be hwe ama Green Ghana project no etimi adintintima e wo Ghana hanomo woto aso biam kire mu se de to so biam ne se enua no ye dua ni kwase agya ne saa afe ewo kro na dwuma no eden e wo se hwe ne bo ho ban na ye gye ho ne ye hwe se betimi anyini na akoduru ba bia ye hwe ne mu se wo se anyini koduro no ne etimi enso anya so emfa so se de ye hwehwe animu ne pepepe wo kire mu se enne ewiemu nsa kire ye no aya de ba ko ha dwere pa enu nti se agya ye twetwa nnua no ehu akwa nya se wo se ye dua bi di si na namu empo ye nnua bi fansi na namu so wo se yetimi hwe na ba bia ye nnua dua bi ni na yetimi dua se de be betimi enso so aboa amenu matimi enso akọ eye enkan pa enu nti na nadodan kwa kufa de ne sato ne nsa yemu a wode chew pa na Ahenkan na 3.3 FM so e ka chiro bibia se Green Ghana Day ni de duru dia ma obi biara nhyedem obia nyi twi ne trada ne wompie na anya hwekura dua ba ko fanhye fom na ogidie se da chia kwama bia no eso betimi enso so abamfaso e dia ma o mayi ene yemu enipa ne adehye ni mu nyina. Ladies and gentlemen, my government remains fully committed to protecting our environment and our people and contributing to global efforts to halt climate change. Government will therefore continue to explore all avenues to enhance our forest cover through afforestation and reforestation programs and protect our natural resources through community-based management and conservation initiatives. Today, your contribution is to step out, take a seedling, plant it, and make sure it grows. I encourage each and every one of you, my fellow Ghanaians, and indeed, all persons living in Ghana, young and old, men and women, urban and rural, to join me on this historic day in this national tree planting exercise. We're planting for ourselves, our children, our country, and our planet. Together, let us go planting 10 million trees and nurture them to maturity. Na just eneno enyam mako 10 million eni yehwe ni musie de be fom a just enya asem ketewa na Ghana man panyin na nadodan kwa kufa de to ne nkasa yeso no kire mu se de no ogusu a wo ka no ewiem se kire ne yade ba ko a abeha wiase pa na eyade se nei amya pomdin sem kura no enyina brane esa se ebrebu wonu ma wudura timi se o ebrewu ye kwa wura mu die edi awo beba enti wonu ma sebi mpredu asa awo ba na ampu cheche omu so no omu fi ase abo omu sie se de bedro mbeba omu ban na so enei wuti wonu ma prekope bo se awati agusu se yiram ebra wo hwa nim se awia bobo se awia su se gam na fi uti pa ga ento se awia sa kire no ahaya pom den ensem ya setrem so ahayen ya ho bambo nsam so amen no so ehihim a kire se e kire se wan hwa daachi bia no ya so betima ya hye pa
enu ti ana chesena ni abra wo so anim sie betimi ayan hyehye mapa e betimi aboa ni anya fapem ne de aboaboa ye ho na da che no se de ahwehwe anim no ewiem sa kire no enkofa susuaso oboni biara emre yen. The climate crisis is affecting our health, our livelihoods, our security, and our future, and is the major obstacle to sustainable development. In addition to this, anthropogenic greenhouse gas emissions continue to be the major driver of this crisis. The Intergovernmental Panel on Climate Change, for example, reports that human activities have emitted some 2.4 trillion tons of carbon dioxide. Adishimama wei eye Ghana mampanyini nana adodankwa ekufu ado akora kwagina simpiani apaso ewo eye Ghana yesu apon ba ko edi akotene pa University of Ghana mu na Green Ghana Day no adishimama ehu dwabo ekoso na jawodin semu ekotu dwa na Green Ghana Day no enu wasem na ebei na oti mampanyini ne no waka asem bi brofu bi o se my government na sa brofo e kase ye ka aban na ne brofo ne government ne meboa but o kase aban o mo se aban ne ye me wo eye nyina wana kan sa brofo ne me sa de no mo ka meti ase ha ba de ka o mo ka pa sa aban ye me ya aban o kan o mo se aban na no ane ye nia eno ane ye nia me meti ase ta me nya aban ba o kase nya mamuom ba o kan mo say I'm not part of our government. Nje na metena se a ade na aka se aban o se aban ye nia ye nia se aban timi nya ye adwen o ko kan brofo no so a e kire government na government me nka ho there be na when da ben na sa o media metate so mo kan sa aban ne ye to aban no na ntida me da menti mom so mo ka se ka sa aban a government ne ye nia ye Ghana fo ni na ye to aban so ka aban no ya mo kan and ade ti na ki e blame aban go ka so my government ye politics amanyosem na ye nyina na ye wo man no enye government dem menye government government crowd so no do so menye dibo ka se aban ne ye nia no nya menye aban menka ho o se my government arms of government tibamufo nka ho citizens nka ho nti all kind what ya o se my government that's on MPP for mubu obitimi ga se mema ban na aba yes na just any MPP for net so yes but wo koto aban de unka aban no hu unka ho omo no rule omo time na so amanyosam de ye nyina na ye oman no nti amanyosam ka se ye nyina na amanyofo na ne metiase na ka se ye nyina na ye oman na ene de ye nyina na ye aban ne dia ene de metiase da minti menya aban da o chiche nso me so omo mo ya aban omo ho omo ni mo ho yes ye de koto abo ye koto kake ye ne mom ba ya aban no tumi no ye de mom tumi ye ne ye ti oni ahwe omo no jam yen no jam ye chi and water bill light bill be nyai kanda asem no go fa bai afia di asem beba oh ye yi kwano amanfo complain o enne mi si form one mo no me kan ye omo se saa last month no obi su otua 5 cities ade kro na owisu na wanu owisu yo enne nam 300 Ghana cities amande share ye tie mu utimi tua 5 cities last month na betua 300 Ghana cities sesenti ayo and 80% no and then tetima tabdu akodrusa ayo last month me tua 11 cities yo 11 cities so yo and na kokore light bill mo de ababeto ayo mentua akra na nya 1.5 ayo adentia enu ma so mi usu no na mi usu me ba adwuma mama dundu bibia ma batena adwuma hey masa zade no masa bi kon ye hwe ye o anya ankania ne de anya kura o na unim na se so de unim kania ne bo na sa ya ne no afa na isi jufo no chi se chi o mu chi o metwam sisi time na times ne nkosoro ne mpo no no mu nchinsa basisi ya no kura de chen awradie matumu no amani mo ya den no a
water na won come light what times where adwen water bill so me jale say last month ya me bill e ba ya 213 nsuo ngwa na de o jale 10 times a day kura nka dey adwen na me si he 10 times a day kura nka dey na matna ha ma enumre o ka okujare ba akopɛ enu anu si obi antutu bo wo ni fie ntu nsuo ni antutu bi enu ana bɛboa yen said no must be kwane dey too much o si said ya bro so na me tua 11 series last month na this month me tua 1.5 ube tua na bro ube adwen ya nipa bro enti me nipa bi crowd was want ya so chinchina en office wo e bia na mistake ube ko na mo boy mistake mpo ube tua say to de bia mo si nipa obebri di no ye bit fa so enso ko kan den ube tua mo si tua na kakra we ko mega say last month ne se minim say eno na ebo so say ye dey o say machine say na say no mado bi tariffs no ma tutum enenti from 11 cedis to 1.5 umbetum ajo ma tutum o na media crowd ya miss ajira da ko bata hi na connect wa na mate say afia bofo too much o bisi me hu ya me sim say etiminim say o we crowd ya twa 11 series dey o ene we dey beba ne dey ene ese 9 cd kura na mia na me se be pemi kwa me mita na mia me hu fe o me ka no kure me hu fe fa mia me si ha no oh se ka mo do so nko di adwe se ba se ya bu betimi a chem we dey nko a man job ada o tia nweda me hami o se ka last month ne buy kwa na mfa se ke be 200 series bi a me say fine ana se we dey kam tia be 100 series kura na nka we betua 1.5 kam ni problem o na me betua 11 series last month se 11 series na ba san mo cheche na wunya 11 me nya 11 series anu ye and you know ni paro very di nam so no otonko no emisa no otonko epo dia no na me ya April nya 11 na so nkwan utu a 11 series na wo die yo na me ya yo na me kura me tena fi ahe me ya yi die yi me ba betua be 1.5 sese obetua obetua bo esa na mo ma ye ho tete o ti last month de na mo dia be shemu ha no na na sese se minim se free water no mo de ma da so na si o mo tete o mo ka water say free electricity na nyina mo di levy buy am mo de be gige ayi covid levy buy am mo de be gige sa no ma no mai me we ko gumakunwam so da na pa what and na me ka cho se o be so de we da no be said na go for o me bad o because enu na metia me bo maba o we dey ma me nya na yo eje no me dadam na bo mi punum na me ka se kwan yi na ga da se kwan na tri we dey akam ya broso mia me pa mi say you know me say go try ke me ko na kwa na me say ke me ko ha ni de kura na na ekura ti ko baba ko baba ti we me ba na mi chire mu na nkrofo say o obi si de kura de 5 cedis do tua ye afi de kwan afi si o go tua 200 obetua na mse anya ma menka ma no ntum say ya de o bo butirim po ye sisi ade Ghana ya di o Radi hu ya mobo hai baji yan sisi ade skano so dua we say o ma huri de akosa no want me what they test want me ntua na je say anakotua mu bi ko this year that 200 yi e bia na ba ko tua 11 we wa mo anho sa wa ko tua 100 na wa 100 wo na ke ya sa de be brew no bo sa fe na ka na kosoro be hu afi na amene ho na yes si se mi amisi e agenda mu yo yes so se ai mi amisi e what na be free easy nya me te me te mu mate e se fi afofo de ready anu adi yo anu day anyu me ebo bi ti sha that na se oh we do big we dey more to you do big in your mind yeah hey we hey unti obi se unya la visit se na wo sere afena sa kwana de say kwana ka ya de nya ba go de be dede ma nya de why na enya yanku baby a asese de aye no isi omo de edan hotel for enya ma de so omo be demonstration because
bills na too much. I say so to shoe for friend. We are no with you know about penalty so could do. So want to try the mark and buy lasika crano. I feel no galantino. Omodinam chrome. Oh yeah, I see a trouble. Ya me trouble. What the chrome the chat? Who take room? Have you na? Hey, yeah, bro. Yankwa ni mabusuya. Na say ya bro wa Ahenkan boys. Ene gas ya bro. Ne sika no so ya yibi ya de enua. Enti enua ni dua no. Ana minority kwakwasofo atu bia mane amawe se woni na se enua no wo so wo dua no. Wa ma fan ye ene kan sen awia anso torch ambonyo mu pa no mu disika wo mu Nyankopon atasoro obesuma obi a stroke mako seni party ase ha na ye bretem pentenkwa na wo dia wo se wodam green Ghana so na kota hye project kankan ho kwa kwadi sika dia ene Nyankopon so tesoro ho no ene ombo yade akese no cancer wom kidney problem wom na nipa wo no ena ejina ewa mdashe bedwafie ekasa efa green Ghana day ni ho de ne nsam tu dwa eye deputy ranking member ejina tukwa wonom ena ehwensa ase ena afa kwa ebretuo eso ewa mdashe bedwafie committee no onu wanyafo Alhassan Suhini ena wakasa hwe corruption bompanifo ho papa na sa green Ghana ze wonom ashada di green Ghana di eduania we 1 million mudi million sana million ni bi euro mu botom enu nti omu mani na hopanya study said ya be ya enyoma mu be ya fan wase enanu ada na nado dan kwa Kufuado State of Nations address so na bi odeba parliament house wo be kenkan wo kan so madua nia be ya pepepe ahe afenso ayi meka meyenti asamu abugina po no na hwensa ase ene obade ne pasonso meka meyenti a wono so de na tia bafo no kyese suwunsa wa mu bi kwaso kaprika jo sikani bi frankofo se ase enu nti se wo ma hwe nyame anim pa no ma hwe Ghana bra ya bra ho no mo fasa green Ghana we edi sikade a Nyankopon tesoro ho nani ni echinko ba bia o hwe wo mo. Initiatives such as this, good as they are intended, do not fall victim of corruption or do not become a victim of corruption. It does not become an establishment that is used to siphon money from the taxpayer. Mr. Speaker, and this is important because climate finance has to be, optimized for impact and effectiveness. And the way to do that is to ensure that strategies are put in place to change finance and, to ensure that finance that is meant for climate change and its mitigation and its adaptation are not misapplied and also give us less optimal value. The President in 2022 in his Sona address revealed to this House that they had successfully planted 7 million trees, 2 million more than was initially planned to plant. However, the minister weeks earlier in an answer to a question in this same House reported that only about 4.89 million trees were planted. Mr. Speaker, the question therefore is how many trees indeed were planted and how much did we throw at the plantation of these trees? Nipa wutini kai ukopiemu ewa mrashe bedwafia waya deputy ranking member de ma agina tukwa wonom ena hwensa ase ne kwa ebretuo samso onimonyafo Alhassan Suhini na enu akire soafo wono na hwensa ase ne obade ne paso onimonyafo Samuel Abdullah Jenapo wono so kire green Ghana no mo hya ase akosi ne enua dodo a wo mo adua ne ba bia akwa akoduro. The 2021 planting, we have 80% plus success rate. And the 2022, we have 70% plus success rate. Mr. Speaker, let me use this opportunity to thank you, Right Honorable Speaker, for your leadership and for your support in this endeavor. And Mr. Speaker, I'm happy to observe that all the trees you planted on the premises of Parliament are doing very well. The pundits tell us that from 1900 to date, we have lost about 80% of our forest cover. This
calls for aggressive afforestation and reforestation. The Green Ghana Day is one of the efforts government and the country is making to restore the lost forest cover of our country, thereby contributing to the noble effort of the world at halting climate change. Good engineering, we have the corruption, and good pharmaceutical. Nipa woteni kai ayaswafo washansa aseni obade ne paso. Onimonyafo Samuel Abdullahi Jenapo. Akrobetu se onu so dua nua 99 be so onu so kan kakra. Oh, okay. Sinua ne nyina ne yedua. Inyo. Enti adishima maye da so agyinam awo eye enuadua no enwo sanse se de dada ye ka no. Akan kasabebuo ni mu no se de obomofo ne de ne nam ho apaso nti. Eno a hu dwumadie ne ne ekọ so o meame ya hodo na abepiem wo yankase ye die mu so a wo achim odan kwanta ene wonum so nuadua ni bi kọ so pa na nanomo ene kromafo no edi ahyiamu bogatada na eye achim odan kwanta ewo bremu finfini mansiri mu awapo mantam ya ene omo so edi ahyiamu no mu dua nua ni dua no omu dua wie omu bu nkonta na je so matime adua nua maako empemiensa 3000 ana wonu matime adua o ma ya ade pa anya asam ketwa na mompene wonu man na ja omu dua nua ni wie ya no ana yebo edipri eye achim odam rante anyene nana kwaku ochire a wotoso num anya busansa nana na kan yefofo de enka ba ne nuama bi se ni se na na onsa kama agye adan apaka mu na agya kan kura ne ke dua na de na agya wode ho awura mu ade ho hyem a enuadua yi kwaso no chem se ho hia papa nuadua de ade se beboa sanse agya se yeduadua no betimi aboa ma wiem sa tre kan ho asem akwankwa yi yebetimi so ahwa ma ya penfoma sibre enu achi kura na agya enuadua o mantam ahodo aboa pa agya nso kase bia to ne mframa bia ne namu a enu ne timi twitwade akaka kanya sa woto no ma na wodan obenhu an se chance ne namba bi na wa wodi padua so ne namba bi to chem se nuadua ne de ehu ehianu nti na wone emmabunu a mo achim odan kwanta nyina kan bo ma wo mo ehwe se jo madwidwiri fam no mo de eye enuantima ne bi ade ahyehyehye wo na o chese wo mo fa nhye wo sa akeke wo mbehwe abɔ ho ban agye wo ban ahwe se ebetimi so anyiri from na timi so aboa pa ama nneoma atimi enso akɔ enkan and idea mia makobako 3000 aya from any maugani sigrida ni adi nyina ewom na kubi nyina ka ho na eni so adi hu ni se eye na adonten hin eni so adi hu de ba ni se afie Green Canada itwa se idua nua ni nua zo dua emaya hoden emaya pomodin esan edibi esan so makromo ye fe nti okoto ye mpanifo ni na jamna kentani ema mpanifo nyina gitum se ene emabunu e ukrum ha minni omanim ene na adonten hin ni mpanifo nyina yeni omanim ye nua tendia no bi ono lokwa ho ebi edi omu de ekofum ebi nso edibi ko omafiefi mu a mokodua atrase agi nyunu futua me de ma emabunu ye di kan aka kire mo ekura me no kasa ye hia ene mabunu nyina hia iwie no ye meeting akra na ya dwendwene ekwan be fa so a ebonu ya no ho ban di kan ye di pexes si ye dia ene nyina ho ye esese emo ye hu se emo abese no so ye beje ho abreni sensu to nso a ye begugu so ekopim se nia ne bedu ne pempen so bia hu se ana abo bia na no kan emfa ha bia ma ansana ye gya chidi Ghana adeshimama ene a wuti yeyi wono eye mrantie hene ewo achim odan kwanta no ewo bremu finfini masiri ni mu apoema ntam ya nana kwaku ochire otoso enum enuadua adwumadi ekọ no so de ne ho hyemu ene ode nanu disem atudwa no Yankwa ya ni ewo enumeno si Ahenkan Kasiebo ni mu na wo kire wadwen 0594 8410440 0594841044 YouTube ni Facebook so yedem wo wura ba kwa wono etu nani te asiga na benja ne so eni empreple ya kase wo prea so betu franka edi ama New Patriotic Party eni pepe amanyokuo no eni e kane swafo no wo hwedwadie ni fidi djuma sam so na mekai oye onibonyafo lan kwadwo kira matin na empreple ya kase eni swadi hunu so bedi mampani etu franka edi ama manyokuo ni nti eni e wa pa djumadi bi huntoma ya we no ayafoto ana wabɔ ho dawuro si obi afa keten ne nkapre bi ngumu pondu ene aka ne sen kakra bi cd bi ngugugugu mu a $, so afagum, pounds afagum, sefa afagum, euro afagum,
na antimi emwa na gya ono so ema na ni suade hunu emremu na adwumadie no wapa ho ntoma no mekira foto ne ato ne din ketua biara nsa Ahenkan donation na we no wase se eka wakse de be ya abato no senyame ye na dom na se wawini delegate fo to aba ne mane wi a we benya sika mu odropeme e de abone ntoa na ono so abaye mampani e wo mantias man Ghana emu na watoa ne nsem so biemu a na wo chem se oye ka se de nkofo ani age adwumadie no papa ya ebinom ehwie sika de bi gum a ebi hwie gum na wogira simpia ni apaso e ka se wadwumadie no ase no eni opa sa ketuara bi enso Ahenkan donation ho ntoma enti waka wie ye kireche ni nsem wo no akwa kire ho no wano se we botai we no ye botai bi ababwa no pa ya wonkwankwa wie sika nkwa ka se mumfa mama sika supporters wa he na ochena nko obewi ni a wababe gina ne konso asensie gina no sab mami dibrewe ye mi sei mami contract we da bi sanyo mani nyina se be free wanti ene wa pausa eye foundation na za platform mi se obi anhwe no man kakra sanya be ye ono ankasa betimi ansa aso na chi adware sika famu sanya ja obetimi ahwe na sika biara ene entotoya bi afa sika sam ho nam ne campaign so no ebetumi agina pintin saka pintin wato ane sam so bia ma no wo kirem se wono no obetena Ghana abendwa no so a enya ade so wode o man sika no ebeye bibi enu nti no wa sha ase se ompese wode that I want to draw your attention to. First is about inclusiveness. I want to run a government by the people, for the people, and of the people. It is about technology and innovation. The technology and innovation allows for inclusiveness. The Tosumiensa is about mobilization of money. Men fam mensa enkobo abe musika se me de be politics. Anoti ana me ka se semania prese me president edidia for to ho na wa ko musika na fa politics. Even if it is one city, it's an investment. Nipa wutini kai Ghana de semamba wo kire mu se Ahenkan campaign no wobia nso na sen e sika famu sane ebe ya nani swade hu no ebetimi abemu. Somebody said this morning when I was granting an interview on radio that Ahenkan begs for cash, and I explained that Ahenkan says job for the people, cash for the boys. And if you heard him when he officially announced to this country his intentions to contest that Kitwe Bielsa, I refer to it as a partnership for power in 2024. For the vision that we all believe will transform this country and for the young people of this country to have a future. When you have a job, you have cash in your pocket. But before we get there, you are invited as a partner to get the power to transform the lives of this country. Nipa wutini kai ayamra shebedwani a wogirem de madesha wanu abotia no English a man from oni monyamfo Sylvester Tete Zafama yankoye nanim ewo eye ensanfoforo ensoso emu na sisi ameno eka zaidie ha adishimama eyarwa wusampa ene yedo ebode awuramu ono na ayra wusami ansi baabia se yeni ankasa ya chem patam yanom kroba ko friend se bontodi ase eno wo eye achemansa mansi no enso emu na ni nyina ne se owura bia ya friend se Isaac kwache adodo na friend se one blow na chese odi agro wode tode ba ko pesho se kwi eno anu no wucham pata chese wa hwa unya nipa biem na we de wan fatade o chese bonfusam abaditrima manabuso amanetimi atwese kan ya chese isiam no kasai eye opanyina wadi fisha poli eye aduanan enum 45 years aye friend say eye kofi adabo na semene ekasai sabi odi sikan adinawu jinjam no chese yesi watrinti wosempa yesu atwatwan mum na twetwa watwatwan no abusuafo awereko na enchemuni chemse sia kofi adabo yedna kwa kopiemu
ewo eye ayarsabia no de wagya yarhwe na eye azekwache no so enye fa no wo mayenkoi na yene eye opanyini Ahenkan Richard wono de esi ye ni nyina no wono ena na wogina wono ma wode nani kocha mansa hunu de koso mienge tofabo ni nyina emfi ni nchen opanyi utemenka anyume ma mo adwo de Ahenkan 93.3 FM so me da si bebre me jo so na apomwe nyame na dum na mpacha won so e nyame adom yeso ye ho odin pa ye de nyame ase wadaroma wo achimbontodi ase ede na akoso wo ho yo opani ye tedi se ye asorema ayi asori ni de Christ first first no na ye fe no enkansa na afidura ye je asori juma de boa asori ni mpuntu eti ukade ina ye se ye ko asori juma na ye mema ba ko ana be ka chense ni fiewura eye kwachi Isaac ne papa ewobi nti ukada no panana ye mni kofi adabo ene mema na okan na wo se onim efuom ho no ye nya kopie ho na ne koba ne se me se kofi adabo ene te sadia ko anafo ho na ko pedua ble na memfentim ebo no ti kwansin ete se ne wo de fam ya ye ti ya ne se freki tuabi ewo down ti ya samni koba ene yenim se ema ni bi na friend satam so nya dia ema no egbedu efuom ho nti ne be ho kakra ne kese mumlo ye koya kufiada bona emoja adwalni ne di chance wan na edu awusa o se eye onu ana se azikwache o hin fa ye hu ba bia o fai ene ye so nu di e fe moto di bia ye banana ye hia azikwache na kasa ne papa ene o ka che se ne bara friends wache konfo nti ye sanfa konfo no enko na chi ba bia ko wiade na me se o da wana wo boy pa na wa wase kofi ena wo bana di na wusa ene isane ho na ihia moto ene ye de ko blenase clinic on my report ena ye de ko ofuase police station omo oma papa kwache ye one bro ne papa ko fa ne ba ne bai nti ne ba one bro na waje din wo town no no isi ande one bro no onim to a em so be kwa kotu bro no wo so nti o custody nti nania kwesi yen no nti nyame adom orura kofi adabo won firi mu ahu won firi mane na doctor ma ye o den ko eblem se on ko check se moja anta ne mu ya nti e ko no o ma sa di no ato blenase clinic sika no di twitwa no won hene otwa ni tiri otwa ni fim odi otwa ni trim etwa ni kwachi etwa na ana ofre wo se o menya konfo enti wo se me ya konfo dia amu amene won baaye no ye bedo papa efo enti mayenko ana wo sa na trigu ho no twa ni trim etwa ni kwachi etwa na chi enti wo ye se wo tem na na odi bro no ne eye ni din bro no o pese e dead enti odi born na pantan na pantan se ne be ya won to me frɛ ena ode o checha na ya so kan nti ne kokun na na o me anu nyaye kromafo mu nyina firi yi hono ma bontodi aso a wangro no ya na me ka se na se ne kofiada bo no ono wangro no abefa kofiada bo ba kura ma one na wo o kote sa ono wanhwe no enti kofiada bo na hwe wangro ne baima eno ono se ka cha ne so ye kromfo no aso awi adai kro no aso awi adai wan tini ache eja au o papa so na boy pa o brako pa ntisi ya na asem na kodi police for nsem wo hu police for any dia chire pa anti I police station be na asem iwe o fo ase police station ay asemo enti mubusa no motimi abusa eye one blow no se ne how pa no na ene sen wabla mo chi no ana
na me call na mbisa nse na kwame den na koba ne sa o se wen hu ne ba ne ti oh ayasem enti wo hwe sisi ano wo hwe eye owura Kofi Adabo ne tibia mu a sabi ani da so ho se obetimi akante asfo ho se ani condition ne de on wadi form no mom wadi form no oba ne ho to no kra na oba anya de obenya ho den papa bia ye na djuma te se ne a hoye Opanyini wadaro ma yemfa wunsina de fu wani di akire ohu na ye beba wuncha biem na aja ya hwe nsem se de besi bi enso akwakọ wie wai mate madam asibebre mo fa mani ni akire ma ye wai yate yeso de ani bedi akire pa ye da asibebre meso madam ase opanyini eye Abeka Richard na jene ne kọbọ nkomo no we ya rewo sem asie e wa chimbonto di ase e wa chimansa ye mensin no ensoso emu na yesi wan bru wan fu de okura de kafa bru yi kura ye pakọ ene na wo wan hwe no wonu ahwe akura na ase kopai wa se no kronfo awi agina so atwitwa no na awiase ne sian fa na adu ye wie ya usi unim de how on the side awiase no awi adwen ko de se unim de how unim de ba so obronsam ko wonu so ko no so ofase bia din awrade hu ya moboy bibia ni da sha bronsa wani da ho akum ni pa wie so na we kura den ko obi a wunim na wo firi ba bi kura na ye ne sei obi a wunim na wafa ne ba se nuboni won ko numbi me kura me wura fia em say we nuboni wo fa bi em so fa na we dia ka no wodin yanko yanim abusia achemo abo ochina beyede pa esanse UEFA Champions League no ya the final commentary no eba the Blues Pub and Restaurant enunti brabehwe wani so ade Manchester City ni Inter Milan ena edefe so Ataturk Olympiad Istanbul enunti referee awodi ezuase o de polish tiane ye polish ball nankasa commentary ni nyina ye polish commentary etu wachina bra betie wasum na hwe wani sugboyi ni eboho no mo be hwe free bonto no gate fee enunwe no nso kai na dwumedie na ye ahehye so ene analysis ni history ni nyina AJ Opoku ene Joshua mo wo mo de be mam left right center benkum nifa enunti over the Blues no ya kanehye no se nuane de bi wo hopa fried rice the Blues Pub and Restaurant achem abuabo Presby JHS won chen wa omatwi hu blue ni white enunti ya na wa hye so de ama bibini ope order bi ya 0246 970146 970146 nene empanifo ntwetwe ho nkomo na piem aye achimam ya no dia ba bi ba ko pe ana de shimama yakwane yakwaje ayarhwe wonso dia ukọ ya rehwefo ni gira so pepa tita no asole gira se gbirim wona ukro no eno aye Jubilee Hospital ntimi pa chaw ebia wonam kwa so ana watu kwa kra ne ato nkra sei sabi ka fra cho ma me na da ho no wo papa na da ho no wo faase no nana no ana wabu ahwo so behwe no wo behwe no me pato duru fia ka kire ho no mo se Jubilee Hospital yesi wo de oduru ya ekrofashiw ye be hwa ma ho atonti fa ne ko we kura na ma ne bokro pekura me mo wo no mo because munim dada nkrato na tu kwa ya sem yenko obon se obenya hode mapa ama no matimi akonkan Jubilee Hospital me pato ye wo fidi a ye de hwehwe ni padua ni mu ehunu ba bi poti ayade ne hye na etimi enso ahye aboa apɛ eye anu aduro e de ama no na etimi enso aboa ye paati ye wo fidi de hwehwe junso mu wajana mu unu ne afeso so no omogya mu na etimi aboa wo ye wono no ye nhwe onwe ntwere ndo ma sɛ ne kokoto baabi dabi enuro no ye kyerema wa na woje sɛ de be ya betimi anonom na aboa wo
eje krom we se minimpo se wo kura se na ja nduro ye ton bi wo ho a ti ba bi sa ne se no ahwa ye de ufiri on ne de oba omuni drugstore so edwa hafo mo bre me kwa wan kire me wan drugstore wo eje bi wo ho wan kire me bu an ko be kire me ebi ni ho won me o mo de go bike to no na mo de betinchini no mi se bi enti ani se ya tra mane ya se adwo so fa no wo kina se be hadwene ani amonko se ya se ya sabia ba ko bi ekosisi won so kra no so o magija ma na ka nwuram se minim se sisi o mako siesie ama mo de ya enti o so to aba eje mo to aba amoto pa amoto sa abna se yen wo drugstore so ho ani amomo nka ma nuntum ye ka ma mun ka bi mu ka ma nunta titru kura no mu a won fa afroda no na wonim se de eye abosome nkura kwantuo no se betie no e wo so obo mode be piem Jubilee Hospital ne ma wonim de ene akwankyere betumi enso abo se de be ya wawo mu no onko bre bebere na eno achi se abofra no be di atas for asase so a mekire Nyankopon da Roma na wo abofra ne ba hu se abofra no ohia nkyekire bi betumi abo se de obesimi adeda no se de obesimi akura no se de obesimi ma na aduane adie eho ahia pa te no so ya no aba ne ma wo nkyekire eno so kura chi no wo oye obatan ne so no ohia eya akwankyere betumi abo titiro nua ne diem ene se de wo se ototo no ma se de be ya wo so betumi enso so anya opom de mapa na eno achi wo theater ho wonum ya biaye ase wo pira eye hunam no ani ana hunam no emu ne nyina no mepachew odi behwe ye behwe ne ya mawo ebi wan wose ye de empane bi wurawura widie mu ye de nsikan bi kikan kan ye de huma bi wurawura widie mu eno wanya eye ayasabia mapabi no wanfa nkwa ni ansha ma wa ubeya wie no na wo se konya akire hawo nti Jubilee Hospital de oba one touch ye hwe no preko eno ano no na mepacho uyo opemfo na awakanwa obi bi oben wo bia no sere no se na daroma onfa nko Jubilee Hospital sanse wonum de onya de ukoduru pe hunu se arishemu mapa ana chese wo no sanse sa bre no eye bre wo gina sebi kafracho wo ne nkwankwa ntati wanya wonum mu wa wo gie hunim dia ubetima afuma hwere nkwa wan hwetufo eba no eya apomde djuma die ne ntoto ye enso enho a eno achi ye wo eye eba na ni yade enso so a ye ho adwuma pa ni yade bi a 77 ase ha adwene eto ko no ma woni be hwe no ma tumi aboaw na wani no watimi hu se de wo so hu nioma kama na timi aboaw diabetes ne hypertension ya rebon ya de shimama se eba so na na se unya bi no wa mu ani anya de wo beto yade yampa so de wo to so pe no se wan hwa na wo ma wo akoka na nanam samanfo ho eno so de enye kura ntimpa to de fia da bia no pa tutututu bomoden na ebepiem wo Jubilee Hospital na ye ma akwankyere betumi enso aboa wo eya apomdensi achi by health insurance wadaro ma yaso ye wono mo ye ma ne ye adwuma se de tie na efatanti ndo wo se de ma akwa ayadhwe wo se de ma akwa ni nyina na ye na sabe pepe enso ede emawo ufri eye odan na wode wani ekire mu ewo aboabo kroduam hanom a kana se nso se eye unsa benkum so amantra break ne so onum a ene atena ye no ewo sanso na se ufri aboabo na wode wani ekire mu ewo achim oda eye unsa nifa so aboabo unsa nifa so amantra break ne so onum a na behunu wona matena ye enkire mu kase no de aboro medie yi so no oje ede afempanyfo wa abra wo pusu onum ahoman 0244 57 5799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 eno aye Jubilee Hospital wayar safie mapa ene ho yankwa yanim na yambo wuram wani jediansemu agra sister agra se dia yamfrano ayo udi na 2pm se waso ye evangelist mama pat evangelist eti evangelist Patricia Siedu agrada watutu bia mane no go kwofo se so muso mu otumi a wo be kirom se tumi no e wanyankopon ko anchen onu se oba kwonfo pe na akwonfo wo kroma nyina so no na ne se efe akwonfo ni nyina se abodokon omosi an se dombe edomo omosi an se agbo papa ono peda na oye guy kwonfo no asari dia twiem ho ai
nam sa de no ma to am ai ka beto sam ya beto bi sanity na bia tuma ya mere ho ne yetefa kwandi atade tenene ukọ bible mu abatakali e very powerful. Oh yes. And then a conform no musia proper no ma dia fa enko na conform na mesia fe. God bless you. Amen. Bosama sama no nyansa na ekasa no aka me de camera ba to me so abebubu aboso woman power one will say you would have to me professor yeah kai they say if they like omo tonsa oh yes you know them work as to me ni aboso sumu salati ya bo deep do bo atwenya ma yes I go free yes ka ana na monton fa kai ya betra mo say we are the masters of the game baby amode fa no they are black me I am white woman power so you can't bring yourself no weapon some guys there was one challenge sanity and that it by force nobody no come and let them so this is no book for one am say mama guys the bukuno they understand guys Jesus Aka me anu bi obi to se na Christopher adosu obi amanya me so ma agramu nyina rusum nyame hey na dia min so agramu nyina tigali nyina tiga nyame enunti amanya me so ma yede ayede no kala confirm no see efe omo wa kan nyina se apro na wo disum nyame nyame so manyere ayede pa Etiabusi agrada na tenika Heavenway Church for so for my men na tenika Radi hu amabo do baba yate na ene mayan kwai na baba wei wonu de Ghana hanum de wa shata ba bia o na say atwina boso nko gira za di bia ma no hye ne kakra vanfai na eno eye waye obi oyesi ni twani na wagedin pa Rosemond eye Brown no na dodo na nimsi efe na Akuapim Polo na ekasa ye o otremu se sisia de onya yanka onso no wo baba ko bi wo ho de okoyi no wo kire na ho ba asem no wosin ko nya ko ba wu na chi akwa na ichim ya den dodo to basin ko wu na chi nanso wo peso wu na chi no 1% mpraduasa okwa fa bema bia keke na ja woni na wo na o masa atwam da bi isi na ni abre opeso o ware ankasa na onya ni kunu one ne transo o mo bobra to onya ni kunu na ja o ma ni kunu aye ne ho adwuma na afi wado na fu ana otimi abomoden na odi ababa eni oba se be mo de nyame de be ma ni bi aja wado no so ba be ka ba ko no ho na o kire mu se ni kunu ba ko no de one ne wo ne ba no de ko ba ye nie abaso obonkro kakra o tese aja sabre no ne wo swa ne wo swa pa na ja papa yi dada na onse yanya maame ne papa omudi maame ne papa grossa na ni ba no so ne nafu ahye na no kra sana no watase be me de me ware wo me do wu mitimi nya wo nko ne me do wode ne sa no de fe no na fuhia ya pe na be ma ne hya ase se wo ne ni jai enti wo wu abofra no na chese de se de nsam na keka koduru no eni ya ye nyanti na wo se ja wo ne be ma ne jai na wo ni jai na wo tem se no me ne sua de pa me ne sua de ndi se ne ya da wo sa aboa wo no enti wo pe be ma wo no de ohunu se wa ya krado se wo pe so ne tena no ne bobra se de be ye betumi enso aboa ma no matimi akonkan wo se nam sa ya so be se mfie pol enso ni wo se wono kwa ne nam o wono kwa ne nam edin enti wo se sia de na ni ada ho o pe be ma ti mo amode application be kono munya heli app Akuapim Polo ka sane yankoi
I want to add another one to my baby, so to give birth. I really want to. I'm ready. So I'm asking Allah, if possible, I want to get married first. I don't want to repeat the same mistake again. But then I was young and I was naive. Now I want to marry before I give birth, but I want that to happen this year to next year. You see, so that is what I'm working on. And before I give birth, I want to get married before. Dating, yeah, for the past 7 years I've been dating. Yes, for the past 7 years I'm dating. I'm still dating. Oh no, you see, the intention of not repeating the same mistake again, because I was pregnant, I got pregnant, and then the guy said, after I give birth, we will do engagement and naming ceremony. But after I give birth, the mother said they should wait till 3 months later. So I had to move out until now. We've not gotten married. You get me? So I don't want to repeat that again because that was not my dream. Not just this year, Kurano Oguso. Ogusua, enjoy bia. Was Ogusua would date na o date ni na no ni da wo sa aboa wo no to ye be ma no ayi waju so dun besimu na ni da wo pa wo se wahu dada enti no enye waju se o ba wo be dede ne sa keke ne waja ne ho akọ enti wo se date ni de Ogusua wo de etie na so na ni da ho because ba ko no be dede na na okoye wo se wo hwe ni mu se e bia afia na sa afia besim ne de na chese nkaja waware pepepo kwa bimpolo aware say betimasi oh bibia so nyame yo eja obeye sa ekuya na no do omudin ba yi si ba kokuro timi ware ye mafia gang fo se Tracy Buachi so ware obetima ware Tracy Buachi ono so obetua scammer ifo ni na ye obetua scammer ifo was so ndo ware ndingo be previous video nyatime ware me hwe na me pa yi a na metua enne wo hu filia ware so omunim ntira echewa baba ne nyanche no anti afedi ache no ti akwapin polo enya wanwan so obeware sisa so no ye kramoni o dia mu adi no amani nko si oguma ya fi nyina abusuamefo amadwen kire 1212 bimbrasilasi dia wode aba osi ala nkwadwo kire maten oye next president ti ne app no de aba no muntwie sika ne nwum kwanso ede mu fangum fantastic Wilberforce so Emma happy birthday osi nkoma Francis Ejey osi nkofo nim se ye frɛ no osofo Ejey o wasaren so MTN office osi onyam kwada na na akua mu aboa ten se aka Baumia is coming osi today Green Ghana Day no o kachiro bia so bia nua bi yo no de wadua ne de Shama ba Edna Benya ono so de aba se asemu was it the most political party in the history of Ghana is MPP was MPP for there ye Ghana bakwasemu wa mo number nkaja ba ku sei enu nti ono so na dwen kire enu democracy o de ba kan ye mo ye nti